دم باش ناوەند نوچەیان پرێس 23 ئەس ئەلەند شێخیش وەرە کورتە نوچەیان پێشکەش بکەم. سالڤەگەرا کوچکردنا 27مینی محەممەد شێخۆ ئیرۆ لە قامشلۆ سالڤەگەرا کوچکردنا هۆنەرمەند محەممەد شێخۆ هات ببیر ئانین و تۆمارگەها فەلەک جارێک دی هاتە ڤەکردن بدەستێ برای وی هۆنەرمەند بەها شێخۆ. ئارتێشا تورکیە داخویانیەکدا ئیرۆ ئارتێشا تورکیە ڕەگهاند کوێ پێڤاژۆیە لە باکوورێ کوردستانê bi dawî kiriye li dijî Bekekê çê li Sûr û Diyarbekirê. Hêzên Sûriya Demokrat bi pêş dikevin. Navenda ragihandina Hêzên Sûriya Demokrat îro got ku 3 kîlometr di navbera hêzên me û çeteyên Daişê li Reqayê de maye û em dê di demeke nêzik de dest bi Reqayê bikin û paqişkin jî çeteyan. Teqînek li ser Riya Kerkûkê. îro li ser Riya di navbera Silêmaniye û Kerkûkê de otomobîlek bombekirî teqiya û di encamê de di duan ji endamê asayîşan jiyana xwe ji dest dan. Tevlî 4 kes birîndar ketin. Biryar Menûz derbarê penaberan. Îro dewleta Slovakya got ku ew dê di heftiya bê de qet nema kesî derbasî dewleta xwe dike. Tevlî ku nêzî 15,000 penaber li ser sînorê Makedoniya û Yunanistanê asê bûne.